ताबुके किडनैपिंग ने कॉक्सिल सामंगो romjakha तृणमूल ने councillor बारसात पौरसभा ने 2 नং वार्ड ने तृणमूल councillor मिलन सरदार ने फाइसिंग त्रिपुरा ने खरकसा bania khwlainai kidnapping khwlaibai गोबांमा रां सानमा ने कॉक्सिल सामंग कासाका सेप्टेम्बर ताल ने पहिला हाथिवा त्रिपुरा ने खरकसा bania khwlainai ने खोंसा आवासन ने पार्किंग बस काने सिमी kidnapping khwlaimani पाटिमुं पाटिका आवने ओलोनो पाटिमुंगनो तुइवे चेरै नाइकल मंगो नोखरका पुलिस ते CID ने नाइकल नाइरक आगेवनो romjakha 7 जनano tabuk borokno sengmung khwlaibaino romjakha barsat purosabha ni 2 nong ward ni trinamol councillor milan sardar no satai klaibo 2 crore 25 lakh rang sanka kidnapping khwlaimani nokni borok rokno poilao apate mungno tewi chere nekulane bagai nokharkha khorda thanani police rok abone ulo barja yafarai rojaka CID ni yago chere naikolmani wono sago dukho manjak barsat ni simi mankha tripura ni bania khwlainai no pati mungni ulo no amsairogo tei nukjakliya o councillor no miya eba 19 September salmari ne horo councillor milan sardar amsaiwo nugui mankheno koktuma manai CID naikolnai ro phaiwe romai telangkhabono bureau report Khoroksa